Аюулгүй хийм бидний ирээдүй. Green Chemistry. За та бүхний өнөөдрийн амар амгалан айлтгая. За тэгэхээр Green Chemistry компаниас тогтмол явуулж байгаа тун төхөөрөмж хэрлэл хэрэглэгдэхүүн ер нь хиймчийн лабораториудын ашиглаж байгаа зүйлсүүдийн талаар бас таны мэдхийн мэдлэг мэдээлэл олгож байгаа энэ сургалтын үйл ажиллагаа өнөөдрөх үгээр эхэлж байна. За урд нь бол одоо сар болгон тогтмол явуулж байгаа олон янзын брэндүүд, олон янзын улс орнуудын эрдэмтэн, мэргэд, инженер, технологичд, мэргэжлийн хүмүүс бол орж ирж өөрсдийнхөө одоо хийсэн, бүтээсэн, үйлдвэрлэсэн бараа бүтээгдэхүүний талаар дэлгэрэнгүй сайхан танилцуулж өгч байгаа. За ингээд өнөөдрийнхөө үйл ажиллагааг эхлэе. Дахин компани Daniel Lee танилцуулгад орно. 네, 이 부장님 잘 들리시나요? 네, 안녕하세요. 잘 들리시나요? 네, 잘 들립니다. 네, 그러면 교육 바로 시작하면 될까요? 네, 바로 시작하겠습니다. 네. За хүмүүс яриа хэр сонсогдож байгаа бол сайн сонсогдож байна уу? Дажгүй байна. за баярлалаа. Бид нар бас контролдох бол. За 네, 그러면 제가 그 준비한 프레젠테이션 시작하도록 하겠습니다. 반갑습니다. 저는 대한과학에서 일하고 있는 다니엘 리라고 합니다. 네, 다 бүхэндээ уулзсандаа баяртай байна. Dahan Scientific Group-ийн Евразийн хэрэгцээ захирал Daniel Lee гэдгээ. 오늘 제가 여러분들한테 설명을 드리고자 하는 제품은 워터베스 그리고 로터리 이베포레이터에 대해서 실제 그 실험실에서 많이 사용하는 장비죠. 이 장비들에 대해 간략하게 좀 설명드리고자 합니다. 네, 자 오늘들 다 бүхэндээ болохоор усан байн болон вакуум ууршуулагчийн талаар танилцуулах гэж байна. Тэгэд яг боддоор гэх юм бол лабораторид илүү одоо өргөн хэрэглээгээр ашиглагддаг тоног төхөөрөмж байгаа. 워터베스의 경우에는 실험실에서 다들 근무하시고 그리고 실험실에서 관련된 일을 하고 계시기 때문에 잘 알고 계실 거라고 생각됩니다. 네, waterback усан одоо байныг та бүхэн одоо лабораторид өргөн хэрэглээгээр одоо хэрэглэдэг учраас сайн мэдэж байгаа хаа гэж бодож байна. 제가 오늘 여기에서 말씀드리고자 하는 것은 워터베스의 종류가 여러 가지가 있는데 지금 하시고 계신 실험에 적합한 워터베스를 선택하시는 방법에 대해 간략하게 설명드리고자 합니다. 네, 자 өнөөдөр миний одоо тайлбарлах байгаа зүйл нь юм бол усан байна маш олон төрөл байдаг. Тэгээд одоо та бүхний хэрэглэж байгаа яг лаборатори тохирох одоо яг тохирсон тэр одоо усан байныг сонгоход зориулагдсан тэр мэдээллүүдийг та бүхэнд хүргэж байна. 워터베스는 통상적으로 샘플을 인큐베이션을 할 때 사용되는 장비인데요. 그 내부에 물을 넣고 물로 인큐베이션 하는 온도를 유지하는 그런 장비가 되겠습니다. За усан байна болохоор одоо халуун усаар дээжийг халаах тоног төхөөрөмж байгаа. Одоо дотор нь усаа хийгээд тэгээд ерөнхийдөө халаасан усны дотор дээжээ яг жиг температурт халаадаг техник төхөөрөмж байгаа. 통상적으로 이제 워터베스의 경우에 총 3가지로 구분을 할 수가 있습니다. 화면에 보시는 것처럼 서큘레이션이 되지 않는 일반적인 타입의 제품이 있고요. 그리고 서큘레이션이 되는 제품, 그리고 쉐이킹이 되는 제품. 크게 3가지로 구분하시면 됩니다. Дэлгэцэн дээр харж байгаа одоо усан байныг 3 хэсэгт ангилж байна. Нэг нь болохоор эргэлцдэггүй буюу одоо үндсэн одоо энгийн загварна гэсэн үг. Нэг нь болохоор эргэдэг усан байна. Хахад нэг нь shaking буюу сэсрэгчтэй усан байна гэж 3 ангилдаг. 통상적으로 실험실에서 많이 사용하시는 제품은 이 일반적인 제너럴 타입의 non-circulation 제품이 되겠습니다.
За лабораторид хамгийн өргөн хэрэглэгддэг тоног төхөөрөмж нь болохоор энгийн одоо үндсэн төрөл буюу энгийн усан байна. 이 제너럴 타입의 경우에는 내부에 히터가 있어서 물을 끓이게 되고요. 그 따뜻해진 물로 인해서 인큐베이션 세포 배양의 그런 온도를 유지하게 됩니다. За энгийн усан байна болохоор одоо халаагчтай, дотроо халаагчтай. Тийм учраас одоо халаасан одоо ийм усан дотор сэмпл буюу дээж одоо халаах дээжийнхаа халуун байгаа тэр температурыг нь яг хадгалахад зориулагдсан тийм төрөл байгаа. 이 제네럴 워터베스의 경우에는 굉장히 심플하고 그 간단한 장비이기 때문에 통상적으로 내부에 서큘레이션이 필요하지 않아서 가장 경제적인 모델이라고 말씀드릴 수 있습니다. За энэ энгийн буюу одоо ерөнхий загварын усан байна болохоор ерөнхийдөө хэрэглэхэд аюул хялбар бас энгийн тийм загвар учраас нэг талаараа эдийн засгийн буюу одоо эдийн засагт маш хэмнэлттэй тийм нэг талаар хэлбэл жоохон хямд гэсэн үг. 그리고 내부에 모터라든지 뭐 이런 추가적인 장비가 없기 때문에 그 제품의 크기 그리고 배스의 크기도 다른 제품들에 비해서 굉장히 크고 효율성이 높습니다. За энэ ерөнхий загварын усан байна болохоор одоо яг нэмэлт ямар нэгэн бүтээгдэхүүн хэрэгцэл байхгүй тэгээд орон зайн юм ашиглалт сайтай лаборатори тавихад одоо ямар нэгэн том зай эзлэхгүй гэсэн үг. 그리고 그 다음 제품인 이제 서큘레이션이 되는 워터베스의 경우 이거는 유니포미티가 좋다는 장점을 가지고 있습니다. За иргэдэг усан байна болохоор одоо uniformity буюу жигд халаах нэгсэндээ халаахтаа маш сайн халаадаг гэсэн арай илүү даваа талтай. 보통 제너럴 워터베스의 경우에는 안에 히터가 있어서 물을 끓이는 그런 기능만 있는 반면 서큘레이션 베스의 경우에는 내부에 서큘레이션 모터가 있어서 끓여진 물을 균일하게 회전시키는, 순환시키는 그런 역할을 합니다. 그렇기 때문에 일반 제너럴 타입의 워터베스보다 유니포미티가 좋고 정밀한 온도를 원하시는 분들한테 적합한 장비가 되겠습니다. 네. За иргэдэг усан маань болохоор одоо энгийн төрлөөсөө яг ямар даваа талтай юм бэ гэвэл энгийн төрөл нь болохоор одоо зүгээр дотроо ингээ халаагчтай учраас усаа одоо жигд халаах үүрэгтэй иргэдэг усан байна нь болохоор одоо усаа халаах ч гэсэндээ тэрнийхээ хажуугаар нэгсэндээ эргэж усаа ингээ халаадаг илүү сайн даваа талтай гэсэн үг. 그리고 제가 뒤에서 설명을 드리겠지만 저희 대한과학에 있는 서큘레이터 중에서는 그 워터베스 용도로도 사용할 수 있도록 설계된 제품이 있습니다. 그런 경우에는 외부 서큘레이션, 익스터널 서큘레이션도 가능한 그런 추가적인 기능이 있겠습니다. Жигд халаахаас гадна энэ иргэдэг усан байна маань одоо эргэлт нь гаднаа буюу одоо гадаад эргэлттэй гэсэн. Тэр нь арай илүү бас даваа тал болж өгч байна. 그리고 마지막으로는 쉐이킹 워터베스입니다. 쉐이킹 워터베스의 경우에 단순한 온도뿐만 아니라 인큐베이션 하는 중간에 샘플이 쉐이킹이 돼서 효과적인 인큐베이션이 될 수 있도록 설계된 제품입니다. За сэгсэрчтэй усан байна болохоор одоо энгийн температур дотор одоо дээжээ ингээс сэгсэрч одоо халаадаг нэгэн хэвийн байдлаар дээжээ сэгсэрч халаадаг тийм төхөөрөмж байгаа. 마찬가지로 쉐이킹 모션이 이루어지기 때문에 유니포미티도 일반 제너럴 워터베스보다 더 좋은 퍼포먼스를 제공합니다. За бас нэмэлтээр одоо яг энгийн буюу ерөнхий загварын усан байнаас илүүтэйгээр халаах одоо тэр температураа халаах байдал нь илүү сайн даваа талтай бас илүү жигд халаадаг байгаа. 제가 제품을 하나씩 좀 보여드리면서 설명을 좀 드리도록 하겠습니다. За бүтээгдэхүүнээ нэг нэгээр нь харуулж байгаа та бүхэнд танилцуулъя. 첫 번째가 이제 제너럴 워터베스입니다. 말씀드린 것처럼 굉장히 기본적이고 실험실에서 가장 많이 사용하는 제품이에요. Яг өмнө хэлсэн шиг энгийн буюу одоо ерөнхий зорилттой усан байнаага лабораторид хамгийн өргөн хэрэглэгддэг
усан байна. 대한과학 같은 경우에는 이제 6리터, 11리터, 22리터 이렇게 총 세 가지의 용량을 가지고 있습니다. За Dahan scientific-ийн хувьд болохоор одоо яг энэ ерөнхий зорилттой усан байрны багтаамж нь 6 литр, 11 литр, 22 литртэй гэж байгаа. 그리고 워터 베스이기 때문에 물에 끓는 점이 100도이기 때문에 100도 이상의 온도를 구현을 할 수는 없고요. 최대 온도는 100도가 되겠습니다. За усан байна учраас за одоо температурын хувьд гэх юм бол температурын хязгаар гэж байгаа. Тэр температурын хязгаар нь болохоор 100 градус хүртэл халах боломжтой. 워터베스를 선택하실 때 한 가지 이제 보셔야 될 거가 히터가 어디에 있는지를 고려를 하셔야 됩니다. За усан байныг сонгохдоо яг нэг зүйлийг анхаарах хэрэгтэй. Тэр нь болохоор халаагч нь яг хаана байна вэ гэдгийг анхаарах хэрэгтэй. 대한과학의 워터베스의 경우에는 히터가 베스 내부에 있습니다. 그렇기 때문에 히트업 타임이 굉장히 빠르고 그리고 온도 유지에도 굉장히 좋은 장점을 가지고 있습니다. За Dahan scientific-ийн хувьд юм бол одоо усан байрны одоо халаагч нь дотроо байдаг. Халаагч нь дотроо байдаг учраас цаг нь ч гэсэн илүү одоо тодорхой. Тэгээд температураа халаалт нь хүртэл яг маш сайн одоо байдаг. 뭐 다른 워터베스의 경우에는 히터가 수조 내부에 있는 것이 아니라 그 수조의 바깥에 붙어 있는 경우가 있거든요. 그런 경우는 디자인적이나 구조적인 부분으로서는 이렇게 좋아 보이긴 하지만 실질적으로 저희가 원하는 정밀한 온도를 컨트롤하기에는 좀 부족함이 있기 때문에 대한과학에서는 히터 내부에 수조 내부에 히터를 장착해서 민첩하게 반응하도록 제작되어 있습니다. За бусад одоо усан байрны одоо бусад компаниудын усан байрны хувьд гэх юм бол одоо халаагч нь дотроо биш гаднаа ил гарсан загвартай байдаг. Энэ нь одоо хэдийгээр яг загварын хувьд харахад илүү сайн одоо гоё байж болох ч гэсэндээ яг одоо температурын наривчлал буюу одоо халаагчаа одоо зохицуулах хянах одоо тэр хянагч нь яг одоо зөв бүрэн дүүрэн байж чаддаггүй. Яг наривчлалтай сайн гаргаж чаддаггүй. Харин Dahan scientific-ийн хувьд гэх юм бол халаагч нь дотроо байдаг учраас илүү сайн одоо цаг буюу температур зохицуулагч нь илүү наривчлалтайгаар гарч ирдэг гэсэн үг. 제가 여기 제품이 있어서 이게 6리터 제품입니다. 제일 작은 제품이고요. 제가 간단하게 내부를 좀 보여드리려고 이렇게 보여드리겠습니다. Энэ болохоор 6 литрийн усан байныг харуулж байна. 제품을 이렇게 여시면 내부가 이렇게 이제 보이시게 됩니다. Доторх нь ингэж харагдана. 예, 여기 보면은 구멍이 뚫려 있는 부분이 있는데 이거는 이제 히터 커버고요. За энэ болохоор ингээд нүхтэй юмнууд байгаа. Энэ дотор нь болохоор одоо энэ нь болохоор халаагч нь одоо харагдаж байгаа. 여기 보이시는 것처럼 여기 히터 내부, 그러니까 베스 내부에 히터가 보이게 됩니다. 그렇기 때문에 가열이라든지 컨트롤할 때 굉장히 이점이 있는 그런 장비가 되겠습니다. За энэ харагдаж байгаа шиг одоо энэ байн дотор болохоор халаагч нь байгаа. За энэ нь болохоор халаах үйл явцаа маш наривчлалтай маш сайнаар контролдож буюу удирдах өгдөг. 물론 사용을 하실 때는 히터 커버를 닫고 히터 커버 위에 샘플을 올려놓으시고 사용을 하시면 되겠습니다. За мэдээж хэрэглэхдээ одоо халаах тагаа таглаад тэгээд өөрсдийнхөө одоо зориулсан дээжийн шил саваа хийгээд хэрэглэхэд болно. 그리고 워터베스를 선택을 하실 때도 한 가지 고려하셔야 되는 게 액세서리류를 정확히 고려하셔야 됩니다. За усан байнаа сонгохдоо бас нэгэн одоо харах ёстой зүйл санах ёстой зүйл гэх юм бол дагалдах хэрэгслүүдийг нь бас харах ёстой байдаг. 통상적으로 플랫 리드 이렇게 평평한 커버는 기본적으로 저희가 제공이 되고요. За хавтгай таг нь болохоор яг одоо ерөнхий үндсэн загвартайгаа хамтдаа дагалдаж очдог хэрэгсэл байгаа. 크기가 좀 큰 혹은 뭐 길이가 긴 테스트 튜브 같은 거를 넣고 사용을 하시려면은
돔 리드를 이용해서 테스트를 진행하실 수 있습니다. 그래서 요거는 추가로 구매하셔야 되는 추가 액세서리입니다. За арай илүү том хэмжээтэйгээр одоо хуруу шил ч юм уу том хэмжээтэй колб одоо ямар нэгэн шил савнууд хэрэглэхээр болвол одоо нэмэлтээр буюу сонголтоор энэ одоо бөмбөр зурган дээр харагдаж байгаа шиг энэ бөмбөр тагийг бас авч болно. 그리고 지금 화면에 그 제품 밑에 보면은 구멍이 이렇게 뚫려 있는 렉이 있는데요. 그게 이제 테스트 튜브 렉입니다. 테스트 튜브는 제품이 테스트 튜브는 이게 혼자 설 수 없기 때문에 저 테스트 렉에 튜브를 꽂아서 인큐베이션을 진행할 수 있습니다. За тэр зурган дээр харагдаж байгаа тэр доод буланд байгаа цагирган одоо голцоонууд байгаа. За тэр нь болохоор өөрсдийнхөө одоо хэрэглэх тэр шил савнда тохирсон хэмжээгээр тэр голцоонуудаас хэрэглэх боломжтой. 그리고 이제 마지막으로 컨센트릭 링이라고 있습니다. 오른쪽 하단에 커버인데 동그라미들이 있는 것. 네, 이거 같은 경우에는 라운드 바텀 플라스크를 사용을 하실 때 베스의 수조를 전부 다 열지 않고 원하시는 크기의 라운드 오프닝만 열 수 있도록 설계되어 있습니다. За саяны хэлсэн шиг тэр зүүн тэр доор байгаа бүрэнхий тэр нэг голцоотой юу нь болохоор яг өөрсдөө хүссэн хэмжээгээр одоо колб шил саваа яг хүссэн хэмжээнийхээ колб шил савыг одоо хэрэглээд голцоогоо одоо нэг нэгээр нь аваад ч юм уу улам одоо бага хэмжээтэй бол хамгийн нэмийнх нь тагийг голцоог авна арай жоохон том бол хоёр дахь голцоог нь авдаг ч юм уу яг өөртөө хүссэн хэмжээнд тохируулаад тэр голцоогоо хэрэглэх боломжтой. 워터베스의 경우에 실험실에서 많이 사용도 되는 만큼 사용하시는 어플리케이션도 다양하기 때문에 어떤 어플리케이션에 의해서 어떤 액세서리를 사용하실지 그런 것들을 확인하시고 구매를 하시면 되고 혹시 궁금하신 내용이 있다든지 아니면은 구매를 하실 때 어떤 제품을 어떻게 구성해서 하면 좋을지에 대해서는 저희 그린 케미스트리 쪽으로 문의를 해주시면은 사용하는 어플리케이션에 맞춰서 최적의 장비 세팅을 저희 쪽에서 추천드리도록 하겠습니다. За тэгээд та бүхэн ч гэсэн яг ямар тоног төхөөрөмж авах байгаа сайн бодоод тэгээд ямар тоног төхөөрөмжөнд ямар одоо дагалдах хэрэгсэл бас ирэх вэ гэдгийг нь бас сайн бодоод худалдаж авах хэрэгтэй. Хэрвээ энэ талаар бас илүү мэдхийг илүү асуухыг хүсчихвэл бас манай Green Chemistry компаниас бас асуух боломжтой байгаа шүү. 다음으로는 워터베스이긴 한데 익스트랙션에 좀 더 특화되어 있는 추출에 특화되어 있는 워터베스입니다. За дараагийнх нь усан байна боловч энэ нь болохоор хандлагч усан байна гэдэг арай одоо онцлогтой тийм усан байна. 익스트랙션 베스의 경우에는 여러 가지 샘플을 동시에 추출할 수 있도록 디자인되어 있고 4개의 오프닝이 있는 거, 6개, 그리고 8개 이렇게 여러 개의 샘플을 동시에 히팅할 수 있도록 설계되어 있습니다. За энэ одоо хандлагч усан байна болохоор яг нэг доор олон янзын одоо дээжийг буюу эсвэл одоо 4, 6, 8 одоо төрлийн янз бүрийн одоо дээжийг нэг цагт яг нэг ижил одоо цагт төвшөнд халаах боломжтой. Тийм онцлогтой байгаа. 그리고 추가적으로 익스트랙션 그런 익스퍼리먼트를 진행하실 때, 그러니까 추출 실험을 하실 때 사용하실 수 있도록 여기 사진에 보이시는 것처럼 프레임도 모두 다 포함되어 있는 패키지입니다. За энэ хандлагч усан байныг одоо хэрэглэхэд бас худалдаж авахд одоо энэ зурган дээр харагдаж байгаа шиг одоо тогтоогч хүрээ байгаа. Энэ нь болохоор нэг талаараа яриул штатив нь бас хамт дагалцсан байгаа, хамт багтсан байгаа. 다음으로는 오일 베스입니다. 통상적으로 이제 워터 베스랑 거의 비슷한 구조를 가지고 있지만 동작 온도가 다르기 때문에 오일 베스라는 이름으로 사용되는 장비입니다. За энэ oil bat буюу тосон байна болохоор усан бантай бараг адилхан боловч одоо ажиллах одоо температурын хувьд гэх юм да тэр нь арай өөр учраас oil bat гэж одоо тосон байна гэж нэрлсэн байна.
일반적인 워터베스는 100도까지 동작을 하지만 오일 베스의 경우는 250도까지 동작을 하고 내부에 당연히 물이 아닌 실리콘 오일 같은 그런 오일류의 솔루션을 넣어서 액체를 넣어서 실험을 진행하게 됩니다. За энгийн буюу одоо ерөнхий зориулалттай усан байна болохоор температурын одоо хүрээ буюу температурын хязгаар нь 100 градус хүртэл халах боломжтой байсан бол за усан байрны хувьд гэх юм бол температурын хязгаар нь 250 градус хүртэл халах боломжтой байдаг. 높은 온도로 동작하는 오일 베스이기 때문에 안전이 무엇보다 중요한데요. 저희 대한과학 제품 같은 경우에는 한 50mm의 두께의 그 인슐레이션, 단열이 되어 있어서 사용하시는 중간에 고객분들의 화상이나 이런 것들을 최대한 방지하고자 설계되어 있습니다. За одоо өндөр температурт ажиллаж байгаа учраас юу юунаас илүү одоо хэрэглэгчийн одоо аюулгүй байдал маш чухал байгаа. За тэрийг одоо харгалзаж үзээд 50 мл-ийн одоо зузаантай керамик одоо мяндсан тийм тусгаарлагч бас байгаа. Энэ нь болохоор одоо ямар нэгэн түлэгдэлт ч юм уу тэр зүйлээс хамгаалж тусгаарлаж өгнө. 다시 설명드릴까요? 들리시나요? 네, 잘 들립니다. 네네. 다시 설명드릴까요? 괜찮습니다. 계속. 네. 아다적으로. 네, 스쿨레이션 베드에서 시작하겠습니다. 네. 네, 서큘레이션 베스의 경우에는 제가 아까 설명드렸다시피 제너럴 워터 베스랑 차이점은 내부의 물이 서큘레이션, 순환이 일어나는지 안 일어나는지의 차이이고 이 서큘레이션의 차이로 인해서 온도 균일도가 차이가 납니다. 조금 더 정확한 온도를 제어할 수 있는 그런 제품입니다. За энэ circulation bag буюу одоо эргэлтэд байна болохоор энгийн буюу ерөнхий зориулалттай усан байнаас илүү бага зэргийн ялгаатай байгаа. За энэ нь болохоор юу вэ гэхээр усан байна дотроо одоо халаалт маань байгаа тийм ээ. Тэгээд халаалтаас гадна бас эргэлт одоо эргэлттэй одоо байна усан байна гэсэн үг. Тэгээд эргэлттэй усан байна болохоор температурын хувьд илүү одоо илүү наривчлалтай, илүү сайн одоо доктортой тэр температурыг харуулж өгдөг гэсэн үг. 서큘레이션 베스는 안에 서큘레이션 모터가 들어가 있기 때문에 사진에서 보이시는 것처럼 일반 워터베스보다는 크기가 조금 더 큽니다. 하지만 온도 균일도 그리고 온도 정확도가 조금 더 높기 때문에 온도의 정확도가 중요하신 어플리케이션을 사용하고 계시다면은 서큘레이션 베스를 사용하셔야 정확한 실험 결과를 얻을 수 있습니다. За энэ эргэлтэд одоо усан байны хувьд гэх юм бол мотор нь бас ардаа байгаа. Тэгээд энэ нь болохоор арай илүү хэмжээний хувьд арай илүү том. Тэгээд энийг яг ямар үед хэрэглэх ёстой вэ? Ямар үед сонгох ёстой вэ гэвэл температур нь маш наривчлалтай, маш тодорхой температуртай температур харах хэрэгтэй наа мэдэх хэрэгтэй нэ гэсэн үед одоо энэ circulation bag буюу эргэлтэд одоо энэ байныг одоо сонгох хэрэгтэй. 그리고 이제 밑에 보이는 게 서큘레이션 immersion head입니다. 그래서 통상적으로 워터 베스 아니면 서큘레이션 베스라고 하면은 베스가 모두 다 포함된 제품인데요. 이 제품의 경우에는 헤드 부분만 저희가 따로 공급을 할 수 있습니다. За энэ доотлынх нь immersion head гэдэг нь болохоор юу гэсэн юм бэ гэхээр одоо эргэлтэд буюу дан одоо юм толгой гэсэн үг дан хошуу гэх юм уу. За тэгээд энэ нь болохоор одоо өмнө үздсэнчлэн одоо ерөнхий усан байна буюу эсвэл тосон байна эсвэл энэ эргэлтэд байнуудаас ялгаатай зүйл нь гэх юм бол одоо энэ зурган дээр харж байгаа шиг одоо энэ толгой нь эргэлтдэг одоо толгой нь зөвхөн дангаараа байдаг гэсэн үг. Ямар ч одоо байн байхгүйгээр өмнөх бүх одоо үдсэн усан байнууд маань болохоор бүгдээрээ байнтайгаа толгойтойгоо байсан тийм. Энэний хувьд хэм бол байн байхгүй дан толгой байгаа. 그래서 이 서큘레이션 헤드 같은 경우에는 여기에 히터 그리고 서큘레이션 모터가 안에 들어가 있기 때문에 지금 뭐 실험실에서 가지고 계신 베스가 있으시다라고 하면은 그 안에 넣어서 서큘레이션과 온도를 제어하실 수 있습니다. За энэ
энэ одоо толгойн дотор болохоор одоо халаагч буюу одоо эргэлддэг мотор нь ингээд багтсан байгаа учраас одоо та бүхний хэрэглэж байгаа одоо лабораторийн ямар нэгэн байн байх юм бол тэр байн дотор хийхэд одоо энэ өөрөө халаах буюу эргэлдэх одоо тэр үйл ажиллагааг явуулна гэсэн үг. 그 다음은 이제 베스 서큘레이터입니다. 베스 서큘레이터의 경우에는 사실 베스의 사용 목적보다는 서큘레이터의 목적에 더 포커싱, 더 이제 집중해서 디자인되어 있는 제품인데 대한과학의 베스 서큘레이터는 베스로도 사용할 수 있는 기능이 설계되어 있습니다. За энэ base regulator гэдэг нь болохоор одоо байнаас илүүтэйгээр эргэлдэгт хөдөлгөөнөө илүү их одоо хэрэгэлдэг тэр тийм онцлогтой гэсэн үг. Хаян scientific хувьд гэх юм бол одоо энэ байн энэ толгой хоёрыг одоо эргэлдэж толгой хоёрыг хоёулын хийсэн ч гэсэндээ одоо байн бишээ одоо эргэлдэж толгой нь илүү хэрэгтэй байна гэвэл одоо энийг бас хамт хэрэглэж болно гэсэн үг. 서큘레이터의 주 사용 목적은 저희가 원하는 제어되는 물 혹은 그런 리퀴드의 액체의 온도를 외부로 순환시키는 기능이 가장 주 사용 목적입니다. 사진에서 보이시는 것처럼 대한과학에 있는 서큘레이터는 제품의 오른쪽에 그 포트가 있어서 그쪽으로 물이 나오고 들어가고 서큘레이션이 이루어지게 구성이 되어 있습니다. За энэний одоо чухал онцлог одоо тэр зорилго нь гэх юм бол энэ бүтээгдэхүүний хувьд одоо ямар нэгэн ус эсвэл шингэн эсвэл ямар нэгэн шингэн одоо бодис бүтээгдэхүүнүүдийг одоо гадагшин буюу одоо ингээ гадаад эргэлттэйгээ хамт одоо хэрэгэлдэг тийм төхөөрөмж байгаа. Одоо эргэлтэд буюу одоо энэ зурган дээр харагдаж байгаа шиг одоо яг энэ бүтээгдэхүүнийхаа баруун талд нэг юм хоёр юм төмөр гуурс шиг юм байгаа. За тэгэхээр яг тэр хоёрынх нь одоо нэг талаар нь ус нь гараад нөгөө талаар нь ус нь ингээ орж идэг. Яг ийм ингээ гадаад эргэлттэй тийм ус байна. 그래서 그리고 거기 사진에서 보시는 것처럼 손잡이가 있는데요. 그 손잡이를 여시면은 내부에 베스를 보실 수 있습니다. 그래서 그 베스를 이용해서 워터 베스처럼 사용하실 수도 있고요. 다만 서큘레이터의 그 포커싱이 되어 있는 제품이기 때문에 온도 레인지가 최대 250도까지 올라가는 CH 모델이 있고요. 그리고 낮은 온도로는 마이너스 25도 혹은 마이너스 35도로 떨어지는 그런 제품들이 있어서 사용하는 어플리케이션에 따라서 정확한 제품을 선택하실 수 있도록 준비되어 있습니다. 자, энэ одоо зурган дээр харж байгаа шиг энэ төмөр таг байгаа. За энэ төмөр тагаа авахд дотор нь ингээ байна ингээ харагдан төмөр тагаа авахд. За тэгэд энэ нь одоо усан байна. Энэ одоо эргэлтэд байна болохоор одоо байнаас илүү эргэлтэд гэдэг зүйлээ илүү тодорхойлж илүү одоо зорилго нь эргэлддэг учраас одоо температурын хэмжээ нь 250 градус хүртэл одоо ажиллах боломжтой. 다음으로는 쉐이킹 워터 베스입니다. 마지막이고요. 워터 베스가 마지막 시리즈라고 생각하시면 되고 통상적으로 샘플을 인큐베이션 할 때 최적의 환경을 제공하기 위해서 워터 베스에 쉐이킹 모션이 일어나도록 설계되어 있습니다. 네, 다시 말해주세요. 네. 요 쉐이킹 워터베스는 워터베스 시리즈의 가장 마지막 모델이고요. 네. 기존에 있던 워터베스에 쉐이킹 모션을 추가한 제품입니다. За энэ shaking одоо сэгсрэгчтэй усан байна болохоор одоо бид бүхний үзсэн усан байны хамгийн сүүлийн сэдв байна. 이 쉐이킹 워터베스를 사용하시는 주된 목적은 샘플을 인큐베이션 할 때 쉐이킹 모션을 이용해서 좀 더 효과적으로 샘플 인큐베이션이 잘 되도록 하는 조금 더 활발하게 일어날 수 있는 환경을 만들어주기 위한 목적입니다. За энэ сэгсрэгчтэй усан байны яг гол одоо хэрэглэх зорилго нь гэх юм бол одоо сэгсрэх одоо хөдөлгөөнөөр дамжуулаад илүү одоо үр дүнтэй илүү бас наривчлалтайгаар бас
хамгийн сайнаар одоо юугаа дээжээ буюу шингэнэ халаах зорилттой гэсэн. 그렇기 때문에 무엇보다 중요한 것이 이제 쉐이킹 할 때 생기는 그 소음, 노이즈 혹은 진동, 바이브레이션이 되겠는데요. 대한과학의 저희 제품 쉐이킹 워터베스의 경우에는 저희 특허를 가지고 있는 저희 독자적인 저희 대한과학만의 쉐이킹 메커니즘이 탑재되어 있어서 소음과 진동을 최소화했습니다. За хэрэглэх явцад болохоор одоо энэ сэгсрэгчтэй усан байнд үүсэх тэр чичиргээ буюу одоо янз бүрийн дуу чимээ болохоор маш бага байгаа. За энэ нь болохоор одоо зөвхөн манай Dahan Scientific-ийн одоо зохиогчийн эрхтэй өөр газар ашиглах боломжгүй тийм одоо патентаар баталгаажигдсан тэм сэгсрэгчтэй механизм байгаа. 그리고 한 가지 조금 강조드리고 싶은 거는 여기 보시면은 유니버설 스프링 렉이 탑재가 되어 있습니다. 그 얘기는 뭐 삼각 플라스크 혹은 둥근 플라스크 혹은 테스트 튜브 이런 것들을 아무 형태의 플라스크들 내부에 넣어서 같이 쉐이킹 할 수 있다는 장점이 있습니다. За хамгийн одоо их тодтогч хэлхийг хүсэж байгаа зүйл гэх юм бол за энэ юу байгаа. Янз бүрийн одоо шилэн одоо хуруу шил ч юм уу эсвэл ямар нэгэн шилэн хэрэгсэл байгаа шүү дээ та бүхний хэрэглэж байгаа. Тэгээд яг өөрсдийнхөө хүссэн тэр одоо колб байна уу эсвэл хуруу шил байна уу ямар ч хэмжээтэй шилэн сав байсан одоо тэрийг бүгднийг хамтд нь ингээд хийгээд зэгсрэх одоо боломжтой гэсэн үг. Бүх хэмжээнд тарах тийм бүршин тавиртай илүү онцлогтой гэсэн. 통상적으로 이런 쉐이킹 워터베스의 경우에는 그 플라스크 홀더를 이용해서 그 플라스크들을 고정하는 그런 구조가 되겠는데 저희 같은 경우는 스프링 렉을 사용하기 때문에 플라스크의 모양이나 크기가 변경이 되면은 플라스크 홀더를 바꿔야 되는 그런 불편함을 해소한 제품이 되겠습니다. За бидний хувьд гэх юм бол одоо маш олон төрлийн тийм колб шил самнуудыг хэрэглэдэг шүү дээ. Тэгэхээр ямар нэгэн зүйл одоо нэг колб хэрэглээ гэхэд тэр колбны одоо хэмжээнд нь тохирохгүй тийм одоо уруу шилний тавиртай ч юм уу тийм одоо маш их асуудал үүсдэг гэх юм уу. За энэ одоо манай энэ одоо сэгсрэгчтэй усан байны хувьд гэх юм бол тэр асуудлыг одоо багасгах шийдвэрлэх тийм одоо зорилготой байгаа. 다음으로는 로터리 이베포레이터의 좀 설명을 드리도록 할게요. За дараа нь болохоор одоо вакуум уршуулагчийн талаар тайлбарлая. 뭐 잘 아시겠지만 로터리 이베포레이터는 이베포레이션 그러니까 그 증발하는 그런 환경을 만들어서 그 샘플에 있는 솔벤트나 이런 것들을 제거하는 데 사용되는 장비가 되겠습니다. За та бүхэн бас мэдж байгаа ах тэгээд энэ эргэлтэд вакуум ууршуулагч нь болохоор одоо ууршуулах замаар ямар нэгэн дээжийг ууршуулан авах ялгаж авах замаар одоо хэрэглэгдэх тийм одоо химийн лабораторид ашигладаг тоног төхөөрөмж байгаа. 기본적으로 로터리 이베포레이터는 총 3가지 파트로 구분이 되겠는데요. 여기 사진에 보이시는 것처럼 그 베스 부분이 있고요. 그리고 베스에서 이베포레이션이 일어나게 되면은 이 글라스 컨덴서에서 컨덴세이션이 이루어지게 됩니다. 그리고 마지막에 컨덴세이션이 이루어지게 되면 밑에 있는 리시빙 플라스크에서 액체를 받는 액체를 추출할 수 있는 그런 구조가 되겠습니다. За энэ эргэлтэд вакуум ууршуулагчийн хувьд гэх юм бол одоо 3 төрлийн одоо шат дамжлага явагдах нь. За зурган дээр харагдаж байгаа шиг одоо энэ байна тий доотлогын хэсэг байна. За тэгээ байнаасаа одоо ууршуулах замаар явах нь. Тэгээд ууршаад тэр одоо шилэн одоо конденсатор буюу одоо хөргүүр гэх юм уу. За тэндээ ингээд одоо хөргөх үйл явцыг явуулаад за тэгээд доошоно тэр хамгийн доотлолт байгаа шилэн бөөрөнхий тэр хэсэг нь болохоор одоо шингэнэ ууршуулж одоо ууруулж очдог тийм хэсэг байгаа. 그래서 저희 로터리 이베포레이터는 총 2가지 크게 나눠서 2가지 세그먼트로 나누는데 일반적인 경제형 모델이 되겠습니다. WEV 시리즈고요.
За 해당 모델은 1리터, 5리터, 10리터, 20리터, 50리터까지 그렇게 구성이 되어 있습니다. За вакуум оршуулагчийн хувьд гэх юм бол одоо хоёр төрөлд хувааж байгаа вакуум оршуулгач. За эхнийх нь болохоор энгийн вакуум оршуулагч гэж байгаа. За моделийнх нь нэр нь болохоор WEV series гэсэн нэртэй. За одоо багтаамжийн хувьд гэх юм бол 1, 5, 10, 20, 50 литр хүртэл багтаамжтай байдаг гинэ. 해당 제품은 이제 경제용 제품이기 때문에 보통 이제 랩에서 많이 사용하시는 크기는 1리터 혹은 5리터 제품이 가장 많이 사용이 되고요. 10리터 이상의 제품들은 이제 산업 현장에서 많이 사용하십니다. За ихэвчлэн одоо лабораторийн хувьд гэх юм бол хамгийн их ашигладаг өргөн хүрээлэнд ашигладаг хэмжээ нь хэм бол 1 литр 5 литрийн одоо вакуум оршуулагчийг хэрэглэдэг. За 10 литр 20 литр 50 литр гэдэг одоо хэмжээ нь ихсээ том литртэй болоод ирэхээр үйлдвэрт ч юм уу тийм бүр том одоо газарт өргөн хэрэглэгддэг. 해당 제품은 거의 기본 모델이기 때문에 가장 많이 사용하시는 어플리케이션에 맞춰서 제작이 되어 있습니다. 온도 같은 경우도 99도까지 제어가 가능하고요. 로테이션 RPM도 180도까지 되어 있고, 그리고 무엇보다도 로터리 이베포레이터의 리프팅 기능이 매뉴얼로 되어 있습니다. 그래서 직접 이거를 올리고 내리고 직접 사용하시는 유저분이 직접 조정할 수 있도록 그렇게 구성되어 있는 제품입니다. За энэ вакуум оршуулагч нь болохоор одоо энгийн бас маш их өргөн хэрэглээнд одоо хэрэглэгддэг учраас одоо температур явж гисэндээ 99 градус хүртэл халах боломжтой. За тэгээд эргэлтийнх нь хурд нь хэм бол 180 RPM. За тэгээд энэний бас нэг онцлог гэх юм бол механик тийм өргөгчтэй байгаа. Бас загварын хувьд хэм бол эдийн засгийн хэмнэлттэй бас үүний хувьд ч гэсэндээ хямд төсөр гэсэн үг. За тэгээ механик гэдэг нь болохоор одоо өөрөө хэрэгжилж байгаа тэр хүн өөрөө одоо гараараа одоо өргөх юм уу болгох одоо тийм үйл ажиллагаатай гэсэн үг. 방금 전에 설명드렸던 제품이 일반 모델, 기본 모델이라고 하면은 이 제품은 프리미엄 모델입니다. За түрүүний саний хэлсэн болохоор одоо энгийн байсан бол за энэ бүтээгдэхүүний хувьд хэм бол жоохон дээд зэрэглэлийн сайн чанарын одоо вакуум оршуулагч байгаа. 그래서 저희 프리미엄 로터리 이베포레이터의 경우에 이제 작년에 새로 개발이 완료돼서 시장에 런칭이 된 제품이고요. 해당 제품은 지금 0.1리터에서 5리터까지 사용할 수 있는 제품입니다. За энэ одоо илүү сайн чанарын одоо вакуум оршуулагчийн хувьд гэх юм бол одоо хэрэглээнийх нь багтаамжийн хувьд гэх юм бол 0.1-ээс 5 литрийн тийм багтаамжтай байдаг байна. 이 프리미엄 제품의 그 특장점은 여러 가지가 있습니다. 근데 제가 간단하게 몇 가지만 좀 설명을 드리도록 하겠습니다. За энэ танууд хөрөмжөв гэх юм бол одоо онцлогийн хувьд жоохон маш олон байдаг. Миний хувьд гэх юм бол яг багахан хэсгийг нь та бүхэн тайлбарлая. 일단은 온도가 200도까지 사용이 가능한 제품입니다. 그렇기 때문에 오일 베스로도 사용이 가능하고요. 여기 화면에 써 있는 것처럼 인디펜던트 타입이에요. 그래서 베스만 따로 분리를 해서 베스만 사용도 가능한 제품입니다. За нийлээд гэх юм бол температурын хувьд 200 Цельс хүртэл одоо халах боломжтой. За энэ нь болохоор одоо илүү их онцлог нь юу вэ гэхээр одоо энэ хүү ууршуулагч одоо төхөөрөмжийг одоо тосон байнаар бас ашиглаж болно. Бас independent type буюу одоо зөвхөн байныг салгаж аваад дан ганц байныг нас хэрэглэж болох тийм одоо онцлогтой бүтээгдэхүүн байна. 그리고 베스의 경우 기본적으로 스탠다드 일반 제품 기본 제품의 경우 2리터짜리 베스가 들어가는데요. 실험을 하시다 보면은 실험의 용량이 커지는 경우 그런 경우는 더 큰 용량의 로터리 이베포레이터가 필요하신 경우가 있습니다. 그런 경우는 베스만 5리터짜리 베스만 따로 구매하셔서 장착을 하시면 기존에 있던 프리미엄 로터리 이베포레이터를 5리터까지 사용할 수 있는 장비가 되겠습니다. За одоо ерөнхийдөө одоо энэ хүү байныг
Үгүй байн доторх байн аа шүү дээ. Тэгээд тэр нь болохоор 2 литртэй одоо байнтай тийм одоо ууршуулагч бүтээгдэхүүнийг авчлаа гэж бодъё. За тэгсэн чинь одоо лабораторид одоо хэрэглэгч хаа тэр одоо бүтээгдэхүүн буюу шингэний маань хэмжээ нь илүү ихсчлээ те. Их хэмжээний одоо бүтээгдэхүүн шингэнийг одоо бид нэр ашиглах боллоо гэвэл зөвхөн одоо энэ бүтээгдэхүүнийг 2 литртэйг нь авсан бол дахиад 5 литртэй бүтээгдэхүүн төхөөрөмжийг авах заавал шаардлага байхгүй. Зөвхөн тэр доторх байныг нь 5 литртэй байныг тусад нь дангаар нь аваад одоо энэ хүү төхөөрөмжөндөө шууд суйрлуулж болно гэсэн. Нэгсэндээ доторх байныг нь хэмжээг нь зүгээр солиход болно гэсэн. бүтнээр нь солих шаардлагагүй. 그리고 이제 로테이션 스피드도 뭐 일반적인 아까 그 기본 장비 일반형은 뭐 150, 180 RPM 이거밖에 되지 않지만 지금 이 제품 같은 경우에는 300 RPM까지 동작이 가능하고 또 로테이션이 한쪽 방향으로만 되는 것이 아니라 반대쪽으로도 가능하도록 프로그래밍 가능합니다. За өмнөх одоо энгийн ууршуулагч төхөөрөмж маань болохоор одоо эргэлтийнх нь хэмжээ буюу хурд нь 300 одоо RPM байсан шүү дээ. За тэгсэн чинь энэний хувьд хэм болох 300 RPM хүртэл одоо халах боломжтой. За тэгээд ганцхан одоо нэг зүг рүү эргүүлэх функцтэй биш. Энэ нь болохоор урвуу функцтэй. Тим програмчлагдсан тийм бүтээгдэхүүн байгаа. 그리고 로터리 이베포레이터에서 가장 중요한 것 중에 하나가 콘덴서의 캐파시티가 되겠는데요. 프리미엄 타입은 지금 1600 스퀘어 센티미터, 제곱 센티미터의 서피스가 그 면적을 가지고 있습니다. 그래서 현재 전 세계적으로 가지고 있는 로터리 이베포레이터의 저 쿨링 캐파시티 중에 가장 높은 캐파시티를 가지고 있습니다. За энэ хамгийн их чухалчлах ёстой зүйл нь юм бол одоо энэ конденсатор буюу одоо хөргөгч гадаргуугийн одоо хэмжээ байгаа. За энэ нь болохоор маш том одоо 1600 см одоо квадрат тийм хэмжээтэй хөргөгч гадаргуу байгаа. Энэ маш чухал хэсэг байгаа. 그리고 마지막으로 해당 제품은 내부에 모터가 있어서 리프팅이 모터에 의해서 자동으로 이루어지게 됩니다. За одоо энэ хүү юун дотор одоо байн дотор доор зурган дээр харагдаж байгаа энэ байн дотор одоо дотор талд нь мотор нь байгаа. За энэ хүү мотор нь болохоор одоо автомат мотороор өөрөө ажилладаг гэсэн үг. Механик биш автомат функцтэй гэсэн үг. 이 얘기는 무슨 얘기냐면 뭐 지금 자주 사용하시는 그 실험이 있으시다면은 그 해당하는 높이를 세팅을 맞춰 놓으시면은 버튼을 한번 딱 누르시면은 자동으로 제품이 내려가고 이제 동작을 할 수가 있고요. 또 이제 실험이 다 끝나게 되면은 버튼 한 번을 누르시면 자동으로 제품이 올라가게 되는 전자동 시스템으로 구동할 수 있는 제품입니다. За энийг юу гэсэн үг вэ гэхлээр одоо банк хэрэглэгддэг лабораторид одоо банк хэрэглэгддэг учраас нэгсэндээ та одоо ямар шингэнийг одоо ашиглагч байна гэх юм бол тэр шингэнээ одоо дотор нь хийчээд тэгээд нэг товчлуур дарахад тэр нь өөрөө автоматар одоо ажиллана гэсэн үг. Та ажиллуулчаад орхичиж болно гэсэн үг. Тэгээд тэрхүү одоо туршилт буюу лабораторийн төрүүл ажиллагаа ямар нэгэн юм ажил маань дуусчлаа гэвэл бас ахаад товчлуураа нэг дарахад тэр нь өөрөө бас зогсчдөг тийм автомат төхөөрөмж гэсэн үг. 여기까지 해서 장비에 대한 제가 설명을 간단하게 말씀을 드렸고, 뭐 이런 실험들과 많이 사용하시는 소모품에 대해 간략하게 설명드리겠습니다. За энэ хүртэл одоо тоног төхөөрөмжийг инженеэр тайлбарлаа. За одоо эндээс эхлээд болохоор дагалдах хэрэгслүүдийг тайлбарлая. 지금 대한과학 같은 경우는 많은 장비뿐만 아니라 실험실에서 많이 사용하시는 소모품들도 같이 공급을 하고 있고, 그린 케미스트리에서도 해당 이런 소모품들을 모두 이제 현지에 스탁을 보관하셔서 공급을 하고 있습니다. 뭐 그 중에서 제가 뭐 간략하게 설명드리고 싶은 거는 이제 듀란이라고 하는 독일 현재 이 글라스웨어 시장에서 가장 유명하고 품질이 가장 좋은 제품, 이 제품도 저희가 이제 공급이 가능합니다.
За High Scientific-ийн хувьд юм бол зөвхөн тоног төхөөрөмжийг одоо экспортлдог компани биш, бас тоног төхөөрөмжтэйгээ хамт дагалдах хэрэгслийн ч гэсэндээ хамт одоо хийдэг тийм компани байгаа. За тэгээд энэ нь болохоор манай Green Chemistry компаниуд ч гэсэндээ зөвхөн тоног төхөөрөмжийг биш, тоног төхөөрөмжтэй хамтдан дагалдах хэрэгслүүдийг бүгдийг нь бас хангаж өгдөг тийм компани байгаа. За миний одоо тайлбарлахыг хүсэж байгаа бүтээгдэхүүн гэх юм бол одоо та бүхний зурган дээр харж байгаа шиг одоо шилэн сав байгаа колбтой. За энэ нь болохоор Duran буюу Duran гэсэн брендийн одоо колб байгаа. Энэ нь болохоор шилэн сав дундаа хамгийн сайн одоо чанарын хамгийн сайн материалтай тийм одоо сав байгаа. 그리고 여기 사진에 보이시는 이 듀란 제품 같은 경우는 이제 삼각 플라스크 제품인데 이 제품 같은 경우에는 제조사로부터 이 해당 제품의 퍼포먼스에 대한 서티피케이트도 이제 제공이 가능한 이런 좀 정밀한 글라스웨어에도 저희가 공급이 가능하니까 참고 부탁드리고요. За энэ бүтээгдэхүүний гэх юм бол энэ нь болохоор одоо нарийн хоолойтой шил байгаа шүү дээ. За энэний хувьд гэх юм бол та бүхэн худалдаж авах юм бол энэ зурган дээр харагдаж байгаа шиг одоо энэ сертификатын ч гэсэндээ хамт дагалдах боломжтой илүү одоо наривчилсан тэр бүтээгдэхүүний мэдээллүүдийг ч гэсэндээ хамт хангаж өгөх боломжтой. 그 외에도 글라스웨어뿐만 아니라 플라스틱 웨어도 저희가 공급을 하고 있습니다. 특히 지금 여기 사진에 보이시는 제품은 테스트 튜브 제품인데요. 이거 같은 경우에는 우수한 한국산 제품으로 경쟁력 있는 가격으로 제공하고 있으니까 언제든지 그린 케미스트리 통해 문의 부탁드리겠습니다. За энэ дагалдах хэвлэл гэсэн та бүхэн сайн мэдж байгаа те. За энэ болохоор туршилтын одоо тестийн туршилтын одоо центрифугийн шил гэж явж байгаа, хуруу шил гэж явж байгаа. За энэ үеч гэсэндээ одоо үнийн хувьд хэмд бас эдийн засгийн тэмнэлттэй учраас маш их одоо зарагддаг бүтээгдэхүүн байгаа. Энийг хэрэг худалдаж авах хүсвэл манай Green Chemistry компани руу холбогдоорой. 그 외에도 이제 많은 컨슈머분들이 있겠는데 이제 많이 사용하시는 와이퍼 이제 사진 윗면에 보이는 와이퍼도 이제 한국산 품질 좋은 한국산 제품들을 저희가 테스트 해보고 현재 한국 시장에서도 지금 거의 시장 점유율이 상당히 높은 제품으로 해서 저희가 공급이 가능하고요. За энэ одоо харж байгаа энэ салфетик одоо энэ салфетик ч гэсэндээ одоо солонгосын одоо зах зээлийн хувьд бас маш их эрэлттэй, маш одоо өндөр зах зээлийг маш тэргүүлдэг одоо тийм бүтээгдэхүүний нэг байгаа. 그리고 이제 아까 로터리 이베포레이터라든지 아니면 서큘레이터랑 같이 사용하는 실리콘 튜빙들도 다 준비가 되어 있으니까 언제든지 문의 부탁드리겠습니다. За түрүүн хэлсэн одоо вакуум ууршуулагчтай хамт хэрэглэх одоо энэ зурган дээр харж байгаа шиг одоо эрзэнэн хоолой бас байна. Энийг ч гэсэндээ хамтд нь бид нар бас хангаж өгөх боломжтой байгаа. 여기까지가 제가 준비한 내용이고요. 그린 케미스트리 웹사이트에 가시거나 아니면 저희 대한과학 유튜브 채널에 들어오시게 되면은 제품에 대한 설명 비디오들이 있으니까 언제든지 궁금하시면 방문해 주시고 혹시 궁금하신 사항 있으시면은 제가 질문 받도록 하겠습니다. За одоо энэ хүртэл миний бэлдсэн PPT дуслаа. За одоо та бүхнээс сонирхож байгаа асуух хүсэж байгаа зүйл байвал бас одоо асууж болно. За манайхан гараа өргөөд асуучвал сайн байна. За асууж явахгүй бол бичсэн ч болж байна. За нэг асуулт байна. За сайн байцгаана уу? Та бүхэндээ сайхан сургалтыг зохион байгуулж байгаа Green Chemistry-ийн хамт олон бас баяр хүргэе. За танаас сургалт аягүй сайхан бас өгөөчтэй сайхан сургалт болтгоо. За би нэг асуулт асууя. Энэ ууршуулж шапраа сонирхсан юм аа. Манайх ууршуулж шапраад нэмий үлдэгдэл нөгөө мал амтны гаралтай бүтээгдэхүүн болон маханд нэмий үлдэгдэл тодорхойлоход ууршуулж шапраа заавал хэрэгтэй байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энэ сая танилцуулаад байгаа ууршуулж шапраад маань энэ нэмий үлдэгдэлийн махны дээжийг ууршуулахад одоо ууршуулж болох юм болов одоо аль одоо ууршуулагч нь тохиромжтой юм болоо гэж.
Хийчихгүй. За баярлалаа. За баярлалаа. 네, 이 부장님. 네? 네, 그 rotate evaporation에 제 문의가 있습니다. 네. 그 제품으로 통해 고기의 샘플을 증명할 수 있는지 물어. 어떤 샘플이요? 고기. 고기요? 네. 고기 샘플을 어떻게 이베포레이션을 하실지 제가 통상적으로 그러니까 로터리 이베포레이터를 사용하시는 환경들은 대부분 이제 화학 실험에서 많이들 사용을 하시거든요. 그래서 그 솔벤트류들 이런 것들로 딜루트를 하잖아요. 저희 이제 화학 성분들을 이제 희석하거나 이런 것 사용을 하실 때 나중에 결국 저희가 원하는 그 샘플을 끓는 점을 이용해서 분리를 시키는 거거든요. 그래서 지금 무슨 말씀인지 이해하시나요? 잘 그러니까 로터리 이베포레이터의 경우에는 네. 액체 상태의 샘플을 끓는 점을 이용해서 다른 물질을 분리를 하는 장치예요. 네. 그렇기 때문에 고기 샘플이라고 하시면은 제가 사실 지금 언뜻 어떤 형태의 샘플인지가 제가 명확하지 않아서 혹시 만약에 그 고기 관련된 샘플이 용액으로 인해서 액체화되어 있는 거라면은 이게 분리는 가능하세요. 왜냐면 끓는 점이 다르니까. 예. 예를 들어서 뭐 오일과 뭐 알코올이 뭐 섞여 있는 에멀전 같은 경우에는 끓는 점이 다르잖아요. 예, 그런 것들은 이제 끓는 점이 다르기 때문에 분리가 가능한데 말씀하신 샘플이 액체화되어 있고 끓는 점이 다른 성분이다라고 하면은 분리가 가능할 것 같습니다. 근데 고기 샘플이라고 그러면은 이게 액체로 되어 있을지 제가 이게 좀 의문이네요. 그래서 그거에 대해 좀 한번 설명을 해주시고 한번 물어봐 주실 수 있으신가요? 네. 예. За. Яг одоо махыг яг ямар бүтээгдэхүүнтэй хамт уршуулах юм бол яг мах гэхээр бас айгу гайхчихин гэж юм л да. Тэг яг энэ одоо манай саяны танилцуулсан одоо уршуулагч аппарат нь болохоор нэгсэндээ яг химийн одоо туршилт буюу химийн лабораторид ашигладаг тийм бүтээгдэхүүн учраас, тийм тоног төхөөрөмж учраас яг махны тухайд яг тань илүү наривчлалтай тайлбарлаж өгөх боломж байна гэж. За яг энэ асуултаас болоод ингэж ах шиг байна. Гол асуулт юу нь бол ямар нэгэн дээжийг уусгачтай химийн уруулын процессын дүнд үүссэн уусгач нь дууссан бүтээгдэхүүнээс уусгачийн салгаж авахд ашиглагддаг ийм аппарат байгаа. Тэгэхээр яг энийг одоо халаах үед бол уусгачууд нь салаад тэр одоо баантай байгаа хэсэгт бол бүтээгдэхүүн ба уусгач нь хамтдаа байна. За тэндээс халаах, эргэлдэх энэ процессын үр дүнд бол тэр доотлын одоо тосож авч байгаа колонд нь бол уусгач нь дангаараа үлдчихдэг. Нөгөө талд нь бол тэр уусгачаас салгаж авах гэсэн бүтээгдэхүүн үлддэг ийм одоо зориулттай бараа бүтээгдэхүүн байгаа. Тэгэхээр махыг одоо ямар юунд уусгасан бэ гэдэг талаас нь солонгосууд асууад ах шиг байна. Тэр нь бол ямар уусгач гексан байх уу, полуул байх уу, юу байх уу тий? Органик бол органик байна. Ямар уусгачд байгаагаас хамаардаг. Уусгачийг нь бас мэдэхгүй байна. Ямар ч уусгуулаад Энэ за уусгачнуудыг сайн мэдэхгүй байна. Гэтэ ямар ч байсан нөгөө махан бэлдээд яг таны илдэр химийн бодсон нөгөө нэг уусгачнд уусгаад тэгээд тэрийг хамгийн гол нь тэр махан нөгөө хуурай болох хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгээ хуурай болгожж тэрэн дээр нөгөө нэг антитүдийг бид нар үзгээд байгаа штэ. Тэгээд зүгээр шингэлэг тэгээд антитүд тэрийг хуурай болгоод тэр хуурай болгочоод дараа нь тэр нөгөө юун дээр элиз авруулах нөгөө тавих хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгэхээр яг одоо юу уусгачийн салгана штэ тий.
Тэгэхээр бол уулагч нь бол бүрэн салждаг. Дотор талдаа бараг одоо хуурай үлдэл болтлоо сална. Гэхдээ тэндээсээ тэр нөгөө маха яаж авч гарах вэ гэхээр тодорхой хэмжээний үлдэгдэлтэй аваад шүүгээд ч илүү одоо ийм дараагийн аргачлалууд байдаг. Тэр аргачлалынхаа дагуу л одоо хийх нь зөв баг. Яг юунд болохоор зэрэг махын яг ууршуулад яаж байгаа нь шингэн за ойлголоо. Ерөнхийдөө Дахиад эргээд Аргачлалтай учраас тэр аргачлалаа ингээд яг тэрийг мөрдөөд хийгээд ирэхээр айнда мэддэх болов. их баха. За баярлалаа. За. За энэ лаборатори эмч байна, ууршуулагчийг юунд ашигладаг вэ гэсэн байна. Сая зарим юуг нь хариулчих шиг боллоо. За колб ямар үнэтэй вэ гэсэн байна. За колб бол маш олон төрөл байдаг. Тэгэхээр манай дэлгүүр дээр бол ихэнх колбууд нь бол бэлэн байгаа. Олон төрөл байдаг болохоор одоо яг ямар төрлийн колб вэ? Түрүүний биднээсийн одоо юунд үзүүлсэн дурааны колбыг асуусан байна гэж ойлголоо. За манай дэлгүүр хариуцсан орлуулалтын албаны дарга Халиуна бас орж ирсэн байх ёстой. Халиуна байна уу? Залуутай. За өөр Даниэлээс асуух асуулт байна уу? Байна уу? Байна. Асуугаа. Байна. Байсан байна. Сайн байна. Оо. Хэлэн орж байна. За. Колбны үнийн талаар асуусан байгаа. За тэгээд хариулахын. За би одоо яг дэлгүүр дээрээ зогсож байна. Энэ манай дээр болохоор колбнууд Халиуна байж байгаа. Даниэлээр энэ юуг нь бууруулах юм? Ширэлсэн байлаа татад аваад 가지고. 이 부장님, 네. 네, 죄송한데 PPT를 좀 찾을 수 있나요? 네. 네. за түрүүний хичээл дээр дурдсан одоо коммерс колбны болохоор манай дээр бүх хэмжээгээр ингэж бэлэн байж байгаа. Дураны Rasa тэрнгийн брендинг герма шилнүүд үнийн хувьд бол 6820-аас эхлээд 21560 хүртэл өргөн нарийн авсартаагаас хамаарат янз бүрийн сонголттой байгаа. Мөн одоо энэ ингээ манай дэлгүүр харагдаж байгаа тэр түрүүн дурдчихсан салфетикнууд болохоор 5500 төгрөг гээд манай дээр бэлэн зарагдаж байгаа юм шиг лабораторийн зориултын салфетик байгаа. Одоо уушуулагч аппаратын дээр хэрэглэх. Жоохон доктортай болохгүй хэрэглэзээ. За. Энэ силикон хоолойнууд болохоор бас хэмжээгээрээ байгаа. Диаметр нь өөр сонголттой хайрцагтаа 10 метрээрээ зарагдаж байгаа. 23,000-аас 47,000 хүртэл хэмжээнээсээ хамаарат хайрцагаараа зарагдаж байгаа манай дээр. За та бүхэнд одоо сургалтын дээр нь яригдсан багжнаас манай дээр бэлэн ба 3 төрлийн багж байгаа. Тэрэг үзүүлье. За энэ чинь болохоор түрүү яригдсан Дайхан брендийн усан байна. 11 литрийн багт амжтай манай дээр одоо бэлэн байгаа. Одоо боддоор нь доторхыг харуулвал ер нь л юм байна. За энэ хажууд нь байгаа нь болохоор сэгсрэгчтэй усан байна. Тий, энэ дээр болохоор 18 литрийн багт амжтай манай дээр одоо бэлэн байгаа. За мөн вакуум ууршуулагчийн аппарат нь байна. За энэ шилэн коморо ингээд манай дээр одоо 1000 мл-ийн багт амжтай шилэн бол байгаа юм. Хэрвээ түүнээс том шил ашиглая гэвэл нэмэлтээр захиалгаар бас ирэх боломжтой гэсэн. Яг зориултын тав хөөсийнхөө хэрэгцээндээ тааруулаад
За саяны баачнуудаас гадна манай дээр бас өөр бусад төрлийн баачнууд байгаа. Та бүхэн бас манай дэлгүүр дээр ирээд сонирхож болох шүү. Өмнөх сургалтын дээр яригдчихсэн одоо халагчдаар сорон зуутагчнууд гээд бас байгаа. Дайхан брендийн ус нэрэгчнүүд гээд бас байгаа. Манай сайтн дээр юу байгаа? Манай Дайхан брендийн захим каталог байгаа. Тэрийг та бүхэн татаж аваад яг дарааны дэлгэрэнгүй мэдээллүүдийг харах боломжтой. Эсвэл одоо та мэйлээр авъя гэсэн хүмүүс байвал манайх руу холбогдоод бид нэр мэйлээр нь явуулаад өгч бас болно. Дэлгүүр дээр ингээд асараа байж байгаа. Хэрэгтэйтэй өссөн хүмүүс өөрөө юм байгаа шүү. За бүгдэнд нь баярлалаа. За, өнөөдөр баярлалаа. Нэг асуулт байна. Нийслэлийн мал имлэгээс дахиад асууя. За, Манайх болохоор нөгөө нэг дээжээ өвтгөрүүлэх зорилгоор ууршуулж байгаа байхгүй юу? аха. Тийм тэгэхээр танаа энэ ууршуулагч аппарат манад одоо болох болоо манай тэр идэда оруулах чинь тэр зэмсгэнд болоогүй болов гэдгийг л мэдээд авах гэдэг. Мгм. Төрөлх зорилгоор ууршуулж байгаа гэсэн тийм. Тийм. За, эхлээд ямар ч байсан солонгосуудаас асуугаадах. За, насмаг гэж. 네, 이 부장님. 네. 네. 그 샘플을 농축할 목적으로 진발을 하고 싶대요. 아, 샘플을 농축하신다고요? 네, 농축하시고. 그러면 지금 있는 샘플 자체는 어떤 지금 그 셀이 그 티슈 그러니까 고기 샘플을 솔벤트나 이런 거에 이제 녹이시겠네요, 그렇죠? 용해시킨다고 하는데. 아니에요. 고기가 아니라 다른 분 물어봤습니다. 아, 고기가 아니에요? 네. 네. 아, 농축이에요, 농축? 네, 다른 질문입니다. 아, 식물이요? 다른 질문입니다. 아, 다른 질문이에요? 예. 그럼 로터리 이베포레이터로 농축이나 이런 것들이 가능하냐는 말씀이신 거죠? 네. 예. 기본적으로 아까 말씀드린 것처럼 로터리 이베포레이터의 그 동작 원리는 끓는 점의 차이로 해서 물질을 두 개를 분리시키는 거거든요. 그렇기 때문에 정확하게 끓는 점을 아신다고 하면은 그 농축도 가능하시죠. 대신에 이제 끓는 점의 차이가 두 물질의 끓는 점의 차이가 조금 있어야 돼요. 그래야 이제 확실히 분리가 되니까요. 무슨 말인지 아시겠네? 그 끓는 점은 무슨 뜻이에요? 보일링 포인트요. 예, 끓는 점. 끓는 점은 무슨 예, 예. 네? 끓는 점은 무슨 뜻이에요? 아, 물의 끓는 점이 100도잖아요. 네. 기화라는 거 아세요? 기화? 네. 그러니까 액체 상태로 있을 때는, 그러니까 액체인데, 거기서 예를 들면은, 알코올이랑 물이랑 섞여 있으면, 그게 그냥 액체 상태로 있지만, 거기서 온도를 조금 가열하면, 알코올이 먼저 날아가잖아요. 네. 예, 그게 이제 끓는 점이 알코올이 낮기 때문에 기화가 되는 거거든요. 날아가는 거거든요. 그게. 네. 그래서 제가 그럼 정확하게 좀 심플하게 말씀드리면, 네. 끓는 점을 몽골어로 모르시죠? 네, 잘 몰라요.
그 영어로 보일링 포인트는 아세요? boiling point. 예, 보일링 포인트라고 하거든요, 영어로. 아, 네네. 예, 그래서 보일링 포인트가 다르다면은 가능하다고 그렇게 말씀해 주시면 되고, 자세한 어플리케이션은 이메일로 보내주시면 제가 확인해서 이메일로 말씀드리겠다고 하는 게 좋을 것 같아요. 왜냐면 지금 제가 이렇게 설명을 드려도 이게 힘드니까 통역이 아, 네. 될 것 같아요. 예. 네. За илүү одоо нарийн яг сайн мэдхийг хүсвэл яг мэйлээр яг ингээд тодорхой нарийн мэдээлэл тодорхой нарийн явуулаад тэгээ мэйлээр тайлбар авсан дээр бололтой гэдэг чинь тэгээд ерөнхийдөө яг энгийнээр тайлбарлана гэх юм бол одоо түрүүний тайлбарсан нэг вакуум ууршуулагч маань одоо жишээ нь хоёр одоо юм шингэн хоёр өөр төрлийн шингэнийг одоо нэгнээс нэгийг салгах одоо тийм зорилготой шүү дээ тий. За яг тийм одоо зорилготой учраас мэдээж яг одоо дээжээ одоо өтгөрүүлэх зорилгоор хэрэглэх одоо өтгөрүүлээд тэгээ урд ууршуулах замаар тэгж хэрэглэх ерөнхийдөө боломжтой гэсэн хариулт өгч байна. Тэгээд яг нарийн яг яаж хэрэглэхийн яг юуг яг яаж хэрэглэхийн гэдэг тэр нарийн мэдээлэлээ мэйлээр явуулж өгөөрэй гэж хүсэж байна. За, ойлголоо. За баярлалаа. За өсөх шаргал гараар өгсөн байна. Асуулт асуух гэсэн үү? За халуунаа чатан дээр байгаа мэдээлэл авахыг хүссэн мэйлүүдийн жагсаалтууд байна. Түүнийг аваарай. За ингээд дээш нь явуулаад асуултанд хариулъя. За вакуум ууршуулагчийн хувьд шилэн ороомог нь досоор бохирдсон тохиолдолд яаж цэвэрлэдэг вэ? Тусгай цэвэрлэгээний бодис байдаг уу? Багжаа хэрхэн цэвэрлэх вэ? 네, 이 부장님. 네. 네, 그 rotative evaporation 경우에는 그 glasswell이잖아요. 네. 네, 그것은 그 oil로 좀 나쁘게 되었으면 어떻게 치우면 되는지, 어떻게 지워야 할지 그것을 모릅니다. 치운다고요? 네, 네, 잠시만요. 그러니까 로터리 이베포레이터의 글라스웨어를 어떻게 네, 정화시키다 그런 뜻이. 어떻게 세척하냐고요? 네네, 세척. 그 클리닝 관련된 건가요? 그러면? 네네. 그리고 맞는 거. 예. 특징으로 그 클리닝 하는 그런 물질이 있는지 또. 네. 사실 그 로터리 이베포레이터 그 글라스웨어들은 그냥 실험실에서 사용하시는 글라스웨어랑 사실 다른 건 아니에요. 그래서 기본적으로 더 다들 비슷하시겠지만 일단은 깨끗하게 세척을 다 하시고 이제 뭐 아세톤이라든지 아니면 그 솔벤트 유들로 이제 관련된 그런 성분들을 모두 다 세척을 하신 다음에 이제 그거를 이제 깨끗하게 말리셔야죠. 네. 그래서 통상적으로 실험실에서 사용하시는 글라스웨어대로 그렇게 진행하시면 되고요. 그러니까 실험실에서 사용하시는 글라스웨어랑 똑같은 방식으로 하시면 되죠. 예. 네. 그리고 만약에 필요하시다면은 뭐 저희 회사에서 저희 글라스웨어 워셔 이런 것도 있기는 해요. 네. 예, 뭐 그런 걸 이용해서 뭐 세척을 하실 수도 있고, 방법들은 많이 있습니다. 네. 네, 감사합니다. 네. ерөнхийдөө нь бол лаборатори хэрэглэдэг нөө шилэн сав суулгаа байдаг шүү дээ. Шилэн яг тэрнтэй тэднэртэй адилхан зүгээр угаагаад тэг хатаагаад тэгээд хэрэгждэг гинэ. Хэрвээ үнэхээр бас хүсч илүү сайн угаая, тэр ингээд ерөөсө болохгүй наа, бид нар угааж чадахгүй наа гэх юм бол бас дахин scientific-ийн одоо тийм шил сав угаадаг тийм одоо хөөс гэж бас байдаг гинэ. Тэрийг бас авах боломжтой шүү гэж. За усан бантай харьцаж байгаа хиймч яг анхаарах ёстой юу? Тэгээд цэвэрлэгээ үйлчлэгээ яаж хийвэл тохиромжтой вэ? 네, 이 부장님. 네. 네, 워터벤스를 사용할 때 그 사용하는 분이 주의해야 할 점은 무엇인가요?
기본적으로 워터베스의 경우에는 이제 물을 넣고 사용하는 장비다 보니까 이 녹이 쓴다든지 이런 것들에 많이 좀 사실 불편을 겪을 수 있습니다. 그러니까 물론 저희가 사용하는 이 철이 일반적인 철이 아니라 스테인리스 스틸을 사용을 하고는 있는데 실험실의 경우에서는 화학 성분의 물질들을 사용을 하잖아요. 네. 그렇다 보니까 이제 녹이 쓰는 경우들이 있어요. 그래서 사실 저희들이 권장해 드리는 거는 워터베스 같은 경우는 사용을 하실 때는 물을 넣고 사용을 하시다가 사용을 안 하실 때가 있거든요. 그럴 때는 깨끗하게 물로 세척을 하시고 그리고 건조를 시켜 주셔야 제품의 녹이라든지 아니면은 각 부품들이 고장나지 않은 그런 환경으로 오랫동안 쓰실 수 있거든요. 그래서 이게 첫 번째고 두 번째로는 물론 이제 다들 지키고 있을 거라고 생각을 하지만 편의에 따라서 그냥 수돗물을 사용을 하시는 경우들이 있어요. 실험실에서. 근데 정확하게 말씀드리자면은 실험실에서 사용하는 수돗물은 수돗물 안에 불순물이 들어가 있잖아요. 그래서 이제 그 불순물들로 인해서 녹이나 이런 제품이 손상되는 경우들이 있거든요. 그래서 저희는 꼭 항상 증류수를 사용하시라고 말씀을 드립니다. 네, 알겠습니다. 예. 그 방법, 그렇게 사용하시면은 제품이 고장 없이 오랫동안 사용하실 수 있을 겁니다. 네. За усан байныг хэрэглэж байгаа тохиолдолд гэх юм бол одоо бид нар хэрэглэж байгаа нэг хэсэг хэрэглэж байгаа эсвэл нэг хальт хэрэглэх нэг хэд хоног ч юм уу эсвэл нэлээд хугацаагаар хэрэглэхээ болох бас тийм тохиолдол байдаг ч тийм. Одоо тийм тохиолдолд хэдийгээр одоо бид нар яг усан байныхаа доторх одоо байныг нь зүгээр энгийн төмөр биш одоо stainless steel буюу одоо хөнгөн зэвэрдэггүй одоо ган төмрөөр хийсэн ч гэсэндээ одоо зарим тохиолдолд ингээд зэврэх үе байдаг. Тэгээ тэр зэврэх үед болохоор яг тэ ихээр маш сайн угаагаад тэгээ хатаагаад хэрэглэх боломжтой ерөнхийдөө. Яг бол мэдээгээр зэв үссэн ч гэсэндээ дахин одоо цэвэрлээд хэрэглэх боломжтой учраас арай илүү удаан хугацаанд одоо хэрэглэх боломжтой байдаг. Тэгээ лабораторид одоо хэрэглэж байгаа тохиолдолд бас нөгөө одоо цэвэрлэгээний одоо ариутгалын бодис ч юм уу тиймэрхүү зүйл хэрэгэлдэг штэ. Тийм үед ч гэсэндээ одоо ерөнхийдөө зэвэл аяуг суух тийм боломжтой байдаг. Зэв хэрэгэл одоо зэвэрхгээд байвал одоо юу яах хэрэгтэй гинэ? Энгийн усыг биш нэрмэл ус хэрэглэх хэрэгтэй гэж энэ. Тэгэх юм бол одоо эвдэрхээс сэргийлнэ гэж байна. За яг ийм ууршуулагч байгаа юм дээр шилэн оромог нь тусдаа байдаг уу гэж. За энэ шилэн оромог нь бол тусдаа сая та бүхэн харсан байх энэ шилнүүд нь бол тусдаа байдаг. Гэхдээ одоо бол яг комплект буюу одоо ижүүрдлээр нь худалдаалж байна. Шаардлагатай тохиолдолд бол захиалга өгөхөд бол сэлбэх одоо хэсгээр нь бол нийлүүлэх боломжтой. Аль хэсэг нь ямар хэмжээтэй, ямар одоо ууршуулагчийн аппаратны аль хэсэг нь вэ? Тэгээд хоорондын нөгөө нэг шилнүүдийн хоорондын нийлж байгаа хэсэг нь бол тодорхой радиус одоо тодорхой диаметртэй байдаг. Тэгэхээр одоо зөв диаметрийг сонгон авч хийх шаардлагатай байдаг шилний хувьд бол. Яг тэгэхээр хэд хэдэн шилнүүд ингээ хоорондоо уулзж байгаа. Шил савгадаг шингэн байдгүй гэж байна. За энэ бол байгаа. Сая одоо Солонгос манай энэ дахин компанид худалдаалдаг ер нь бусад төрлийн одоо шилнүүдийг одоо манай хиймийнхэн бол их олон төрлийн аргаар угааж байгаа. Зориултын шингэн бол бас байгаа. За энэ асуултыг хэнээс нь асууя. Ус нэрэгчийн тэн бол бэлэн сая хэлсэн. Ер нь бол ус нэрэгчийн тэнүүд яагаад одоо ингээд хугацаанаас өмнө гэдэг юм уу тодорхой хугацааны дараа шатаад байна вэ гэдэг нь хоёр шалтгаантай юм байлээ. Нэгдүгээр нь болохоор манай одоо энэ шугамын ус бол шууд шугамын усанд холбосон тохиолдолд юу ороод байгаа. Нилээдгүй зэврээд байгаа. Тэгээд тодорхой хугацаанд ашиглаад болио заах үед бол зэвэрлэлтэнд ороод ингээд эдлэг нь муудаад тэн шичт юм байлээ. Тийм болохоор нэгдүгээр арга нь бол ус нэрэгчийнхаа одоо ус нэрэгч рүүгээ орж байгаа хэсэг дээр нь энгийн одоо энэ ундны усан тавиад байгаа өөрсдийнхөө ууж иддэг шугам тавиад байгаа энэ
3 давхар шүүлтүүртэй 3 дамждагч байна уу, 1 дамждагч байна уу, ийм шүүлтүүр тавьж усаа шүүл энэ ус нэрхчийн идэлгээ бол ихсэх сайжрах юм боломжтой юм байна гэж бидний туршлагаас харагдаж байгаа. За хоёр дахь алдаа гаргаад байгаа зүйл бол ус нэрхчийнхаа нөгөө нэг тэнд ус байхгүй үед нь асаасан, халаасан гэсэн ийм тохиолдлуудаар бас тэн шатж байгаа юм, тийм тохиолдол байд юм лээ. За ингээд өнөөдрийн одоо хэд бүхний усан баан ба одоо вакуум ууршуулагчийн талаар хэдийгээр эдгээр төхөөрөмжүүд нь лабораторийн энгийн төхөөрөмжүүд боловч одоо лабораторийн шинжилгээний ажлын бас голыг нь нугалдаг чухал төхөөрөмжүүд байдаг. Тийм болохоор бид нэр одоо энэ төрөл энгийн багажнууд гэхгүйгээр тухайн улсын үйлдвэрлэгчээс нь бас танилцуулах яа гэсэн ийм зорилго тавьсан. За ингээд та бүхэнд тодорхой хэмжээний мэдлэг мэдээлэл өгсөн бахаа гэж найдаж байна. Ингээд амжилттай оролцсон та бүхэндээ маш их баярлалаа. Манай Даниэл үг хэлэх бах. Даниэлд бас маш их баярлалаа. Сайхан презентацийн бэлдээд мэдлэг мэдээлэл одоо монголчуудад маань олгож яваад баярлж байна. 네. 이 부장님. 네. 네. 좀 결론 말씀이 있는데요. 예. 네. 너무 귀한 시간을 내주시고 그리고 이 몽골 사람들에게 너무 필요한 정보를 제공해 주셔서 너무 감사한 말씀을 드립니다. 네. 아닙니다. 감사합니다. 이 부장님도 우리 고객님들에게 그리고 우리에게도 결론 말씀을 부탁드립니다. 예, 일단은 뭐 몽골도 뭐 마찬가지겠지만 한국도 마찬가지고 코로나 때문에 아직까지도 많이 힘든 상황인 것 같아요. 그래서 모두 다 건강 조심하시고 그랬으면 좋겠고 무엇보다도 뭐 제가 알기로 여기 계신 분들 다 실험실 혹은 연구소 아니면은 그런 산업 현장에서 일하시는 분들이잖아요. 여기 일하시는 분들의 그런 노력과 그런 열정을 바탕으로 몽골에 있는 과학기술 발전이 충분히 이루어질 거라고 믿어 의심치 않습니다. 저희 뭐 대한과학이랑 그린케미스트리도 여러분들의 노력에 발맞추어 몽골의 그런 과학 발전에 이바지하도록 노력하겠습니다. 언제든지 궁금하신 내용 있으시거나 도움 필요하신 내용 있으시면은 그린케미스트리 통해서 연락 부탁드리겠습니다. 오늘 시간 내주셔서 감사합니다. 네, 감사합니다. За бүгдээ за яг одоогийн нөхцөл байдал бол Монголд маш коронавигийн одоо нөхцөл байдал улам илүү хүндэрч байгаа гэж би бодож байна. Тэгээд тийм учраас та бүхэн ч гэсэндээ одоо коронавигаас болгоомжлоод бүгдээ бас эрүүл байцгаагаарай гэж уриалж байна. Тэгээд энд орж ирсэн бүх хүмүүс мэдээж лабораторид ямар нэгэн шинжилгээний одоо газар судалгааны хүрээлэнд ч юм ажилтдаг хүмүүс байж таараа. За тэгээд бүгдээ та бүхний бас хичээл зүтгэл энэ их одоо хүч хөдөлмөрөөр одоо Монгол шинжлэх ухаан ч гэсэндээ улам илүү хөгжнөө гэж үнэхээр итгэж байна. За тэгээ манай Taihan Scientific буюу бас Green Chemistry компаниас ч гэсэндээ та бүхэнд ч гэсэндээ одоо чадах хэмжээгээр та бүхний одоо мэдлэгт бас ажил хөдөлмөрт чинь маш их хөрөнгө оруулалт одоо хийх болно. Чадах чинээгээрээ туслах болно гэж уриалж байна. Тэгж хэлж байна. За баярлалаа. 감사합니다. За баярлалаа та бүхэнд. За баярлалаа. Баярлалаа. Ижилтэн амжилт хүсье. Баярлалаа. баярлалаа. Аюулгүй хийм бидний ирээдүй. Green Chemistry